أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دچن با محمد دخیل دبن دگوتی به ازنا خود اول من دخیل یا محمد تو پرزو هره جوی حالی آگر بما خوشتره دگو اول من و بوجهکی خوش دچه در سجود لبر ساقعش دبی یا کریم یا رحیم بادکه کو دستک لأرض یکی رادکه تو را که سر خواه خود وی ببه کو سل تعطى واشفع تشفع دبه جوی از نتین لوان و دگره لخلق میزان و بالمحشره خود قنج پیساج هف فرق دکه حسابا عمل نول وان و دکه محمد رجاء امتا خودکه بإذنا خود او شفاعت دکه لدوی شفاعت دکن اولیا جبونا خلاص كن مفن عاصيا كو ربك غفورا دك منتي برحمة خدي أمهر جنتي بدست خدي قدر خير وشر جزء اختياري بدست بشر إلهي بجاه محمد رسول تو توبة مدائم بكدر قبول چه اول و آخر چه تکرنه دزان خودت نویساندنه بل خالق عملات و اوه اگر چه بده یا نده تب اوه چه اول و آخر چه هندک و پر چه کسب و چه کار و عمل رو گر چه خیر و چه شر تب ده معلومه وی کو خفنا بمثقال ذره که جوی امن سبب عملو کرنه وكي آجر سبب صهتنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دچن با محمد دخيل دبن دقوتي بإذن خدي أول من ما گوتبو انسان دچنا با پیغمبرا جبوی کو جوی حالی خلاص ببن همی پیغمبر حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی انسان دچنا با پیغمبرا لبلی افد بیجن ام نکارن شفاعت لو بکن پشترا انسان دچنا با محمد علیه الصلاة والسلام جه شفاعت دخوازن جه امداد دخوازن پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام بیجه انا لها از خوی شفاعت ما از خودی شفاعت ما بیجه باذن خود تعالی از شفاعت لوا بکم دخل یا محمد تو پرزو هره جوی حالی آگر بما خوشتره او انسان محمد عليه الصلاة والسلام رد بيجن اي محمد عليه السلام
تزوهرا خدا عز وجل رجا بكا هيفي بكا كو مجفي حالي خلاص بكي لورا حالي آگرجي جمرا جفي حالي چيترا اما ام جفي حالي خلاص ببن دقو اول من وي بوجهك يخواش دچه در سجود لبرساق عرش پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي اول منا بوجهك خوش بروغك خوش دچه سجده خدا عز وجل را دبي يا كريم يا رحيم بادك ودستك لأرض يكي رادك خدا عز وجل را دعا دكت دبي يا كريم ويا رحيم دچه سجده ودرابه خدا تعالى دعا دكي جبويكو انسان جوي حالي خلاص ببن تراك سريخ وخديوي ببي وسل تعطى واشفع تشفع دبي خدا عز وجل بيجي اي حبيبي من اي محمد عليه الصلاة والسلام تسريخ وجسجدي راكا تتشب خوازي ازي بدمتا بيجي بخوازا وازي دمتا شفاعتي بكا شفاعتاتا وري قبول كرن جوي ازنتين لوان فاد جري لخلق ميزان فاد بالمحشري جوي دري بيغمبر عليه الصلاة والسلام ازنيش خدا عز وجل دقري وانسان جوي حالي خلاص دبن دچنا با ميزان خوا المحشري ميزان لإنسانا دذبي خدي قنجو بيسا جهب فرق دكي حسابا عمل نو لوان ذادكي خدا عز وجل انسان قنج وانسان نقنج جهب دو فرق دكي وحسابا عمل وانجي لوا دذكي محمد رجاء متى خودكي بإذن خدي أو شفاعات دكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جو امتا خورا رجا دكي هيفي دكي كو شفاعت لوانا بكي خدي تعالى جي بإذن خدي تعالى أو شفاعت لوانا دكي لدوي شفاعات دكن أولياء جبونا خلاص كن مبان عاصيا دوف پیغمبرا کو شفاعت کرن پشتوارا اولیاء خودی دوست خودی لما انسانا جبوی مع انسان گناهکار لبنا شفاعت جي وربك غفورا دكي منتي برحمة خدي ام هرن جنتي خدا عز وجل كما بكي جنتي دا اف برحمة ويا اف بمنتا ويا ربي ما ربك غفورا وقتكم مهوف توبة بكي خدا عز وجل مهوف عفو مغفرتك كما بكي جنتا خدا جي نبع ملما فقط بالرحمة خوا بمنتا خوا مدكي جنتا خدا بدست خدي قادر خير وشر جزئي اختياري بدست بشر قدر خير وشر راجي وخدا عز وجل حمي خير وحمي شر ياسكرنا گوتیه اف تشتیل ویدره چه ببه اف تشتیل ور چه ببه حمید دست خود تعالی دنا دست انسانا دجی جزئی يعني مقدارك بلي دست ويديا يعني اصل ايكو فعلا چه دكي خود تعالی یا ايكو دبي سبب جي انسانا الهي بجاه محمد رسول توبة مدائم بكي دار قبول يا رب العالمين بخاطر رسول إخوة محمد عليه الصلاة والسلام بكي وأم توبة دكن أم فوشمانن تتوبة ما جبوي خاطر محمد عليه الصلاة والسلام
قبول بك ثم عفو مغفرة بك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أول وآخر تكرني دزاني خديتي نفيسان دني أول حتى صوني وعنصان تشبكي وتشوري كرن خدا عز وجل حميجي دزاني وفان عملك وأمدكن حميجي تينا نفيسان دن بلي خالقي عاملات هاف أوا اگرچه بده یا ندیت هاو اوا ایکو عمل مخلق دکه ایکو چه دکه خدا عز و جل یا چه بچوک و چه مزن چه بده ما چه نده ما اصل اوا خدا عز و جل چاوا بخوازه ولو چه دکه چه اول و آخر چه هندک و پر چه کسب و چه کار و عمل هور و گر جه اول حتی صونه چه هندک به چه زیده به چه مهف عمل بکه کارکی بکه ای بچوک و ای مزن چه خیر و چه شر تف دمعلومه وی کو خفنا بمثقال ذرک جوی چه خیر و چه شر او حمیجی معلوم خدانا خدا عز و جل حمیات زانه بمثقال ذرجی تشتک لخود تعالی و شارتی نامینه امن سبب عملو کرنه وکی آگر سبب صحتنه عمل ما ایکو چه دکه ایکو خلق دکه خدا عز و جل یا لبل سبب و عمل امن امد بن سبب اموی عملی تین میدانه چاوا آگر سبب شوطاندن یا آگر دبه سبب شوطاندن امجی سبب عمل سبب کارو عمل خنا لأصل ایکو وی عملی چه دکه ایکو خلق دکه خدا عز و جل یا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.